vam jedan primjer. Vidjeli smo kako Hrvati se odnose prema svojim herojima, nazovimo ih herojima, jer neko ko ubije porodicu Zec, na primjer, na onako svirep način, gdje ga devojčica od 11 godina moli, plače i kaže ubili ste mi tatu, nemojte mu ubiti i mamu. I mislim, to je strašno, to je devojčica od 11 i nju su ubili na kraju. To je i Merčep služi svoju kaznu u banju, u Toplici, u rehabilitacionom centru. Znači, ako se vrši zločine prema Srbima, ići ćeš u Toplicu, razumeš? To ti je kazna. Dok mi imamo slučaj, evo ja ću da uzmem jedan da približim, volim da razgovaramo o konkretnim stvarima. Uzmimo slučaj Zvezdana Jovanovića, koji je osumnjičen da je pucao na premijera. On to negira, ja sam čuo da on to negira, vidio sam tu njegovu izjavu. Sud ga je pronašao, donao odluku da je on kriv. Pod krajnje sumnjivim okolnostima, dodajem ja. Gledajte da vam kažem, to je jedno pitanje koje ja hoću da postavim, koje sam postavio sebi i kad sam dobio odgovor na to, onda sam krenuo da radim nešto po tom pitanju. A to je da je Zvezdan Jovanović nekim slučajem bio Hrvat ili Šiptar, da li bi bio presuđen pod takvim dokaznim standardima? Ja sam siguran da ne bi. Još jednu stvar, vi ne znate možda, ali Zvezdan Jovanović je već 17 punih godina u izolaciji i u zatvoru. To se računa, ja mislim da je Vojislav Šešelj, kad je, oni su mu nudili 2 dana za jedan dok je bio u samici, on je tražio 3 dana za jedan, ali obično taj jedan dan u samici se računa najmanje 2 puta, a možda i 3 puta. Prilikom nekih odštetnih zahtjeva. Tako je nešto. I vidite, to znači da mi imamo Zvezdana heroja u zatvoru već 34 godine. Sad moram da obrazložim zašto heroja. Svako ko je nosio srpsku uniformu, borio se pod srpskom zastavom, štitio srpske interese, borio se protiv mudžahedina, protiv šiptara, protiv ustaša i protiv NATO agresora, zaradio je sebi orden, zaradio je sebi zvanje heroja. Ja mislim da samo dripac može da kaže da čovek koji je to radio nije heroj. Samo dripac, jer ja ne mogu da imam poštovanje prema nekome koji ne priznaje da neko ko je nosio ovu uniformu pod zastavom, branio Srbiju od svih tih zlikovaca. Ne zaboravite da je Zvezdan bio taj koji je prvi napravio prodor u vreme koridora. On je bio taj koji je pružio ruku onome sa zapada koji je došao. To malo ljudi zna. Malo ljudi zna. Pa ne znam, malo ljudi zna da je on porodičan čovek koji ima 2 divna sina, ima predivnu suprugu koja stoji čvrsto iza njega sve ove godine i trpi sve to. Da ima prijatelje, da ima komšije, da je on normalan čovek. Razumete? Nego su mediji napravili takvu jednu ružnu sliku o njemu.